Ka National Students Union of India NSUI menta ka sngi ka kandai tarik ujiliu kala dawa na ka sarkar bakan map no arpusan na ka bay school bat college yang ki kenna na mar ka jing shakta ki kmi ki pa hakani ka jing khangdam ban yakun persha ka klam covid khat kandai hapo ka jilla habai kran bakilat pathai ko bor u president ka NSUI usamla ban sharai lang pungrop Hula ongru baka seng kadawa na kanehu ban map no ya kabay eksamen na marmentaw snem bon ki eksamen ki dailing ba kabud online. Dekum lamatay jan skipri jumi baha ka khatri ku jumma afjal apuai ya tho show education minister badan buram jabal jala jumi ba lakman lumboi bain map no apu 100% na ki by school pa ki by college jom kena jalan ni dia nakadaw na jingjur ka lockdown tu ka por gila khat dekat email dari minister badan buram hendai mat ka jing pun kam jingi ka ne ka jing khun ni covid te ka ne ka reply kam yo bene kam i ka no ka action na ka senjam ni sim ka ne ka bentak tinggal tho biang si hawat ko patrik julio arajar kuwe pat ka ne ka siti na submit say person secretary jingi te mentala sitio apalat te ka reply ni padyo te ni na ka NSUI ni ko apanya demand inang yai penting pada demand jungi yang tak 100% kata ka bahkan penduna ka by school by college kai ka basusi kalau pa ane ka jalan ni dia jungi ka drop out rate ha ka primary level kare ka ba we na ki bahe do ko bari ka remake re India mo hari India ka average kalau 100% ka drop out rate hapo mai dia jungi pada ka poi hado 100% Tapi langit mo, ada keterangan dari siswa awak di school, ke primary level. Kinong kendom, namar bakim don ki college, hapo ki jakajungki, nelana lane bakine ki school puli, hapo ki jakajungki, kimlong ki pada biang kata quality baong kim na biang teki haban sosiolo, ki banagar hills ki village mo bernihan. Habalong utamut ki dawan hasilong ki apsawai dai. Ki mentah lor jong kata ke school. Halor sa kata kedekas by YD. Halo jat by YD na takikimi pa kya pun kids sa smartphone na marbar fa class ilam online. Bara fa ki exams mental online. Badang ithay mental hindi at ka online exam, online class. Niya ong soka kintu ya ka na marba ka jing pinlim live man ka puwa ka duk shidu ka live kanong kita mangira din ng ibalik ka exam, ibalik ka online class, daduk ka live kanong kita. Isutu siya pangilado mentali online lames dia sapinit lames labun te ni nak ada silayu idan kecing kerpat nak sekolah ba lebu bahkan mam no ya ka examination fees namang iso bakalong ka pamdan kam kung kani ka por namar bagi kot kisla do marofai sa bagi ka exam tadi jomi kina tapi kum kani ka por ta ba kayo ka kot kala tuna jik pa baro te kasoka kan daerah ini paipa kan long ka mentoy namar ka paningkong kan long ko magkenjam ka ay sim paipa ay sim na makinang yai minot makinang yai beteng jingpuli jungki namar na ka datang na ka jingpuli bangin seryo i ka laway ka pagtunay namar ba nilayo i pangiru iya siyam ya ka jingkta jung ka lockdown pi ka lockdown kadai ka badan kam Hindray kadon pa kajingta kiwe kiliam menta ki pa hakti jong ki kamdan ka paisa haba ka thang kayo sahat ka pisa he kan dai de haba ka sarkar kalong namantang pa de mentangi pa ni dan kam de ka sarkar to wan yarap ni kina puli